Biya kamal ka Nuer online TV channel bana raj ka tin content chala dan wale an ler bu koning an wale raj mi chala dan wale ka shanga jandang ro ka pai kel ron kin dang ro widi jandang ro dich Donald Trump kwera America and pai kwan cha raj long ka tong wan ta gor no be gare which ka United States America bana je ko len kel ka ta gor liang jira mo me ngi thoknath gor jen wo der ka linga gwa ko be ka chublo du ka tin ko chalat ka United States America miti ka Western world ke ti ka America dio ja dar gwa ka ji ko braj me bijaling ngada jeno dong sha kalin no wan ko an wala jen changa dan an we re lat ka ja ler bu kon len gwas me man chala de Donald Trump okay chana je man lar ne en walle ke changa jen dang ro ka pai ke ron kin dang ro jen dang ro die cha kwern ni Trump no kwern ni Trump la Donald Trump kwern pai kwan cha je la du ko man walle kwer Trump ajen kwer ajen ngwan yu baraw dien ne ken yamane cha kona kwer ajen ngwan yu de dien ka tama cha la bana kwer ajen ngwan yu baraw dien nyok lo cha ok ajen kwer ajen rawden tama ko ba jala ko office de kire lade kwer ne Donald Trump ke President Trump jen charaj midi chajalat gwa sandan en kam ga komtin Joe Biden ko Joe Biden jaram dan la kwer United States ka karuntin pai wo no jen chajalat kwer ka kana kwer do dien mala vice president dan ku ponya la gor en kwer Trump ala President Trump te ka raj mi chalat mugora no der jeling ka rajan chalat queen anything kontila jor net kontila foreigner ki tin chingrai which ka United States America netin kon tin ten winami kana ne dial tin kon tin bu win to goal te ko mi chalat gwasa me me bana linkel jene bana America bana jaka great again na moni mi chalat tin bana kulling jene jirama mo men goro biling gwat men chalat Trump jene ne jene tele mi shwali gay ano ajane dialan kon tin tosh ke wuni ke wut mutash ke wut dodian ajane shana gore weida ajane tin wut ken shektin ke ngot ken tut ajane dan cha chaka kudana mo ngai kona na me midi long ka United States America jakan wut ko ken wude ka kwen chirmalat ka korom jakan wut wuna dangro ko de ran de wut ta toy ken wut dodian ena me ke lew Trump ba tuwan tama Trump boro je gwa chalat ka kwina maka ajane to take a policy me chala redul gorten content gor gaten no gade bete ka choice ko bi jene shek ke bi jene wut ana mo korwa de an gat dol me dia shek boro jako ba shek janna me she chong cha ku me cha je yar ke cha wo jamir ka cha je yar lo le ni she te rede men je kullata jenne jente le me shwali wut kene wut kwan karodien ke shek ne shek to baro kwen ajane kan dialati ba ko wuch antama chongo do mo che jalar cha jendo ko long ka roje dan chala ke je ko kanen kono gor ko nyal ken wode lat ajantel mi shale gayre weida che logo no mo ne wut kan chek ngaje mo ajana ngaje no ngot ken tut tele tut ken tut do reden kwen ray bible ka ngot ken tut der kwen to raje me che je kwen ko baji glalet anyok ajenere den kon la dina America ko te dina je America ma radiant tene te wo te la wuni te toy ke wuni ajene kene dial to ba ko wucin ka ba wure ngar dial ngar ko ngar ke ko ken chala do kene de kon toy ke wuni wut kene wute toje te kene ga dul wal mi cha kam ke mo ke rai milet kene so wona metel mi shale no ken dial ti ba ko wuc tele wut kene wut de touch re wajan gwasa me namo mi chalat and point de Donald Trump ajene te dial ti ba ko wut ke jaga tine mi shelen ka shamu gwa rewde ajene bene dia tin lat ke jek mat kwang ne mastab ne de kono te ke criminal background tin lat ke chodian lot re we ke United States ajene be kan dial be ke deport baka wochere wage ka United States neme ajen kel dana le retem ajene de konde be deport Canadian konti be wina to goal chika Africans European we Arab tin kon ki Mexican in kon gwadami ajene tel ramu gor kare wiki United States me take a criminal background ko ajene we dan chaje yar kan iditi brand ben bo ben wi dodien be mi jeg be blade je gwadamene no ka chaje be jogde be mi jeg be la chaje be capture mi pai tok kanos corona chimi chala no duobran kajen United States amaji tok tong mi charan chene chogol di shagana gam gwasmi anyok chokana dialati ti jeg dialati ne nakana gwasame ajana ti kan dial ba ka yego chicken bitin you know ko nakana
kan native kon tila foreigneri ka do badana shelat ke je ano ko gorkan titi wo ba ko wuj ko titi ti diala titin jagjia ka tram kan dial ba ka kapchong chicken betin ke sha ka be lalat nyok ano ko jenel yarke america ka kujemo america gurga jeno yiga great again ko en me chitwo kanos Carolina jene to charo de nyok kam do jaro nyok charo mo che kwen jene kene dial kon lat criminal activity ba ka yigo ke United States deportation me jene ba lat ka do ba nan che lat ke je nyok ramesha je ene me ne ba fa ka ne de content tere te jene tamre wi ka America tin cha yan ka duer kon ken kalat ne de kon lat US ka drug ne kon lat ka tap ne de content te ka me te tin kana tin cha je no ken chicken gulu ko United States ko bu tigden kana ger kana dial wa ba ka lo jok ajen Trump ajen tele mo goro delayment whatsoever te dial ba ka lat ka pedalong ba kan dial ba ka wuj ba ji America ba ga jago bu ben gwan kien chena mo che jala no no men jaga chalar jene bana America bana jaka wen mo gwa nyok tele te rambu America la gwe pin to to ga chalat en Donald Trump kan te ko ne chapal wetin kono kalat gwase me tinyodo be America bela which bum long man dire long man bana kep gwase me ata dana je chonkel ga je ko ngot kos kana do badana chelat ga jeno tele mishalu ngot kan ngot kwen ga rodien ke tut kan tut baro kwen kana ba America be ne kono yar ke je be ga yiglo uniken ko en America je tiang ka criminal lat ke jek titere ti jente na kana de dom ne ka wa kan dial ka jor kia ke forna to ben win to go chite me tin jitwok winten kon ngai kon na me ajena chalat Donald Trump ani biata kamal ban nyuk je gamu dien kwere jidit ki United States Trump ajen kwere ajen ngwane de baro dien biata mal bye bye